دم باش شبداري مين هيجا امید وی خلق خدا لسر هف پیمانا جواکی بسکنن و جوره راگهینن کاد هف پیمانا جواکی ده آزادی و حقی بنگهین چنه. ماده 37 ریوبریا خسریا دموکراتیک ده دامزان جیهانی یا مافی مروفان و دامزانی دن این مافی مروفان این جیهانی و پابنده و وان پیکتینه. ماده 38 مافی جیانی مافی کی بنگهین و پاراستیه نابکو جزایب دار وکرنه وره برین. ماده 39 رومت امروف پاراستیه نابکو اشکنجه درونی و فیزیکی لتکسی بکرن یه بکه و لگوری قانونی وره جزا کرن. ماده 40 هر کس دوار باوری وجدان فکر و نیرین خود آزاده. ماده 41 اولا ایزیدی اولا کسر بخواه جمافی باورمن دینویه که خصلت اوره و رسمی خوین اولی جواکی چاندی جهامو جورین بشافتن و قرکرین بریا سازین خواه و سازین پیوندیدار ایره و بریا خسریا دموکراتیک بپاریزن. ماده 42 لگوری قانون جمافی هر کسیه که جوین مش و خوپیشاندان لدار بخه چارچوه آویجی لگوری هف پیمانا جواکی بیاسیه که تیری خستن کرن. ماده 43 آزادی فکر سیاسی جبو تواهی گل بیکاته و فردان مسوگره جه حقی وانه کو پارتیه که کون و نرتیا نیرین واندکه لگوری قانون دامزرین. ماده 44 جمافی گل و بیکاته آنه کو خود کومین مجلس کوپراتیف اکادمی ریوبرین خسر ده بری خستن بکن و باوایی که آزاد خو افاده بکن. ماده 45 کومین جواکی برنگه کی آزاد دکارن خواه بری خستن بکن و وکی کومین مجلس کومبند صندیقه یکیتی اوده کومله و ری خستن لگوری قانون دست نیشان کری کارو باری خواه آوائی کی تایبت بکن. ماده 46 قرکرین پشافتن اسیمیلاسیونا چاندی گوهرتنا دموگرافیک داگرکری دست دریجی دست آویتن سوجین لدجی مروواهینه لدجی وان سوجان حق گل و کومین این برخودانی روايه. ماده 47 حق هر یکینه ریوبر آل گند تاخ باجاروک باجار و کانتونانه کو بریارا کارو باری خوب ده به شرط کونه لدجی ناوروکا وی هف پیمانی به. ماده 48 جمافی هر کسیه کو چارچوبه قانون ده بجداری سیاست دموگرافیک ببه خوبه که نامزد و دنگ خوشی بده. ماده 49 نابه کوجبر سدمین جداهی رنگ زایند اتنیک اول یان مذهب کس وره جدا کرن حقارت لی بیکرن آنجی وره دور خستن. ماده 5 هر جوره شدت لدجی جنه بکار آنی ناوی یان جی لسر و فرز کرنا تشتی خراب و نینی سوجن و بقانون تین جزا کرن. ماده 51 حق جنه کوب آوائے کی وکهف بشداری هر واری جیانی به و بریاری گریدایی کارو باری خواه بده. ماده 52 حق جوانانه کوب آوائے کی خسر خوب ریخستن بکن و برنگه کی ریخستن کری به اراده خواه بشداری هر واری جیانی بن. ماده 53 ریوبریا خسریا دموکراتیک در فتین پیویست جبو بشداری ذهنی و فیزیکی دوار جیانی ده جبو کسین خودی پیدوین تایبت پیشکش و دابین دگه جیانه که گونجاو جی جبو کسین که نکارن دبارا خو بکن پیداد که. ماده 54 کسین تمن مزن بیرا جواکی و برکتی وینه حقی وانه که ده هر واری جیانی ده بشدار ببین و دناف جواکی ده برومت و قدر حق دکن ببینن. ماده 55 مافین زاروک پاراستیه ده چارچوبه قانون ده خبتاندن و خراب بکارانی ناوان شدت لدجی وان و شاندن آوان یالشگریه قدخی. ماده 56 حق هر کسیه کوب آوای عادل وردادگه کرن. ماده 57 اگر دستور دادوری هبه یان جی سوج بچاف ده هاتبه دیتن کس تی بنچاف کرن کتنا مال و آواهین وان دبه نخونا به کسک وره بنچاف کرن و ببن لجهین تایبت بگرن نا به مالی وان و آواهی وان بین کنترول کرن. ماده 58 بی بلگه که قانونی آزادی فرد نای آستن کرن. ماده 59 حق هر کسیه کودنا واجواکه که اکولوژیک ده با آوایی که اوله بجی. ماده 60
حقی هر کۆم پێکهاتەیەن چاندی ئەتنیکی و ئۆلیە کۆریخستن و سازیە خۆیان دەموکراتیک ئاوا بکن ناو لێ بکن و چاندێ وان بپارێزن نە حەقی ت کەسیە یان jî پێکهاتەیەکەیە کۆ باوەر fikir an çanda xwe li ser ên din bi darê zorê ferz bike. Maddeya şêstûyekê Rêveberiya Xweser nirxên dîrokî yên qebîle û êlan xurt dike û diparêze bi şertê ku ew nirx di xizmeta pêşketin û hevjiyana aştiyê de bin. Rêveberiya Xweser dijberiya hemû adet û teqalîdên bi hevpeymana civakî re negoncaw bin dike. Maddeya şêstû Tevahî ast û qonaxên perwerdeyê bêpere ne. Astên seretayî û navîn mecbûrî ne. Maddeya şêstû Heqê her welatiyekî ku kar bike li deverekê bicih bibe û ger û geştê bike. Maddeya şêstû Li gorî qanûnê heqê ketkar di kar de tên parastin û mafê wan ê xwerîxistin kirin û jiyana civakî tên sogerkirin. Maddeya şêstû Li gor qanûnê azadiya ragihandin, çapemenî û belavkirinê soger e. Ev heq bi qanûnê tê rêxistin kirin û diyar kirin. Maddeya şêstû Heqê her kesî heye agahiyê bi dest bixe û xwe bigihînê. Ev heq jî bi qanûnê tê rêxistin kirin û diyar kirin. Maddeya şêstû Her kes heqê xwe heye. Xebatên xwe yên çandî, hunerî bi pêş bixe, belav bike, beşdar bibe û ji wan sûd wergire. Ev heq bi qanûnê tê rêxistin kirin û diyar kirin. Maddeya şêstû Heqê her miroviye penaberiya siyasî û mirovî bixwaze. Muameleya xerab red bike li derveyî riza wî yan jî wê nabe ku penaberê siyasî li welatê wî were vegerandin, ev heq bi qanûnê tê rêxistin kirin û diyar kirin. Maddeya şêstû Serwet û hatinên xwezayî serwetên giştî ne. Yên her kesî ne û nabe bibe milkê şexsî. Ew jî li gor qanûnê birengekî adilane xebitandin û rêvebirina wan tê rêxistin kirin. Maddeya Milkiyeta taybet parastiye û ji bilî berjewendiyên giştî nabe werestandin û ev bi qanûnê bi awayekî adilane tê rêxistin kirin. Maddeya Desteserkirina milkên kesên din û radestkirina milkên kesekî bo kesekî din bi qesda guhertina demografîk qedexe ye. Maddeya Eger êrîşek li dijî herêmên Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur Rojhilatê Sûriyê û Komara Sûriyê ya Demokratîk pêk were ji erk û heqê her welatiye ku ji bo bersivdayînê beşdarî parastina rewa bibe. Maddeya Mulkiyeta fikirî heqekî parastiye. Ew jî bi qanûnê tê rêxistin kirin. Em gêştin dawiya xeleka xwe bîr nekin me bişopîn bimîn nava xêr û xweşiyê de.